Assalamu alaikum hurmatli seyirciler, bu UATV studiyada Ukrayna haberleri. Kiyev'de Rusya elçiligi ogunda faaller işgal etilgen Kırım'da adamlarının tutup esir etilivini takik etmege talap ettiler. O yerde eray keçirilgen endi 32. olgan Ervin Kayda aksiyası keçirildi. Aksiyada Kırım Tatar Milli Meclis temsilcileri, hukuk korucular ve pervasız olmagan Ukraynalar iştirak etti. Tafsilatlıca muhbirimizin levhasında. Kiyev'de Rusya Federasyası elçiliginin binası yanında Ervin Kayda aksiyanın 32. ötkeriluvi. İşgal etilgen Kırım'da belisiz gayip olgan adamlar için ötkerilgen aksiyaga 20'ge kadar faal geldi. Bu sefer teşkilatçılar bir kişilik piket geçirip işgalinin ilk kurbanı Reşat Ametov'na anmak karar aldılar. Bugün mında bir kişilik piket adlı aksiya geçirilmekte. O Kırım'da gayip olgan, işgalinin ilk kurbanı olgan Reşat Ametov'a bağışlana. 2014 senesi Mart'nın üçünde o başta Arbi komisarlığa ketti, çünkü seferberlik ilan etilgen idi. Sonra o Kırım Yukarı Radası yanında bir kişilik piketke çıktı. Anda çok vakit durmadı, çünkü çok barmadan Kırım Samoboranası onu belisiz tarafga alıp ketti. İşgalinin devamında 45 adam zorbalıkla yakalanıldı. Onlardan 15'i belisiz gayip olganlar dep sayıla. 6'sı iskence izlerinden ölü tapıldı. Men özüm Akher'dan, Kırım sakini. Bu adamlar şimdi kimnin hatırasına mında turamız. Olar bizim semeddeşlerimiz. Olar Kırım'da gayip oldular. Çünkü teslim olmadılar ve kuresheydiler. Olardan birisi bu Vasya Çernysh da işgalinin en başında gayip oldu. 5 yıl endi onun hakkında bir şey belli değil. Ervin Ibragimov gayip olgan son Kiyev'de Rusya Federasyası elçiligi ogunda Ervin Kayda aksiya ötkerildi. 2016 senesi Mayıs'ta Bahçesaray'da kimligi belli olmagan adamlar Dünya Kırım Tatar Kongresi İcra Komitetinin azası Ervin Ibragimov'ni tutup esir etti. Video nezareti kamerası Rusya yol hizmeti urbasında 2 adam Ibragimov'nun maşinasını toxtatıp onu öz mikroavtobuslarına mindirgenlerini çıkardı. Kırım hukuk koruyucular gruppası Ervin Ibragimov Rusya hakimiyeti ya da onlarının nezaretinde olgan takımlar kırksızladı dep tahmin etti. Bütün bu vakit devamında Kırım'daki kanun koruyucu organlar bu işini bir türlü tahkik etmey ve bir türlü malumat da bermey. Anna Romanovskaya, Alexander Bugay, UATV. Kırım işgali 5 yıl eda 1825 konu. Kiyev'de Kırım'ın Rusya işgaline karşı Trenev konuna bağışlanan 5. halkara forum açıldı. Forumun açılığında Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko, ömür arkadaşı Marina Poroshenko, Yukarı Rada mebüsleri, Nazirler Kabineti temsilcileri, Kırım Tatar Milli Meclis azaları ve diplomatik misiyalar bulundu. Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Cemilov, Kırım işgal etilgen son bütün dünya Rusya Federasyasından Kırım'ın terk etmege talap etkenini, Rusya ise bunu көрмемесizlikке urganını hatırlattı. Marina Poroshenko ise Rusya tecavüzüne Trenev'da küçülce olganını ve Ukrayna elinden tutup alganından yarmada için kureşini devam edeceğini bildirdi. Kureşimiz Donbas ve Kırım'daki hepsi Ukrayna siyasi mabüsleri ve rehineleri evlerine kaytmaganca devam edecek. Biz Ukrayna suvereniteti ve toprak bütünlüğü uğrunda kureşimizni devam edecekmiz. Ve elbette Kırım'ın azat etiliği uğrunda da. Çünkü Kırım bu Ukrayna. Amerika Birleşken Devletleri adından Kırım bu Ukrayna olganını kaydetmek isteyim. 1994 senesi Budapest memorandumunu imzalap, özek selamızdan vazgeçtik. Memorandum memleketimizden toprak bütünlüğü ve tehlikesizliğini kefalet eteydi. Ve ilk evvela bu memorandum imzalagan memleketler tecavüzcü memlekete karşı bir kati çareler göreceklerini bekledik. Maalesef bu olmadı. Kırım bütün Karadeniz bölgesinde Rusya Harbiy kuvvetlerinin kenişletivi için bir meydandır. Bu akta Ankara'da Ukrayna Diplomatik Akademiyası müdir muavini Yevgeniya Gaber dedi. Anda Kırım ilhakının 5 yıllığına bağışlanan konferensiya olup geçti. Alimler, diplomatlar işgalinin akıbetlerini ve Karadeniz bölgesi için tehlikelerini ve Kırım'da insan hakları bozuluvunu da müzakere ettiler. Ми бачимо колосальне зростання в присутності військових наземних. Kara kuvvetlerinin kocaman artuvunu görüyoruz.
12-ден 32 бинге кадар аскер, 40-тан зияде танклар, пек чоқ БМП, БТР, ава тәлікесізлігіне қаршы системалар, ялы муафазасы, ракета системалары. Ве бу ракета системаларының әрекет даиресі тек Украина ве Қырымды гел. Олар атта Туркияны, Қара денізінің шымали ве қарбыны, Bulgaristanға қадар, Молдованы, Романияны сарып ала біле. Olduğunu bahsettim. Yazık ki, Қырым татар халқы etrafındaki vaziyet Кенеде Русия оларға ақларыны бермейдегіні көстере. Шунын үшін менің фикрім бөйле. Қырым татарларының келечегі тек Украина ile бірлікте. Ми також знаємо тверду і принципову позицію. Қырым татарларының ақлары Қорчалав мәселесінде Туркияның фикріні білеміз. Туркияның ноқтай назары бір чоқ девлеті чуны нүмінедір. Ве Туркия тарафы 70 Кремль мебюсінің азат түлігінде ярдымчы олacağına да үміт етеміз. Украина Eurovision 2019 халқара ярышында иштирак этмейжек. Бу акта Украина Милли Девлет телерадио ширкети билдирди. Милли сайлавынын галибеси аңлашманы имзаламактан ред эткен сон Украина Милли Девлет телерадио ширкети 2-жи ве 3-жи жерни казанган йыржыларга иштирак этмек теклифинен муражат этти. Амма Freedom Jazz ве Каска такымы да иштирак этмекинен ред эттилер. Украинадан башка бір темсилжіні оз башына тайын этмек телерадио ширкет сейіржілерінің сайлавыны урмет еткенini üçün истемеді. Амма айны заманда Милли Девлет телерадио ширкеті Маруф йыржының иштирагы мемлекетінің имиджі үшін ғайет мұхатаралы ола білер деді. Що коли артист бере участь у міжнародному конкурсі, бір артист халқара ярышларда иштирак еткенінде бу садыжы санаға чыгып йырламак дегел. Ер яхшы ве маналы олса біле. Артист бутон мемлекетні темсил ете. Жемиетте фикирлер бөлінді. Сіз халқара матбуат конференцияларында ярым мемлекетнің фикри илеттен олмаған сөзлеріні іштмеге азырсынызмы? Киев Ислам Меденет мерkezінде шариат илимлері докторы Қырымлы Сейран Арифовның мұсылманларының бірлігі аққында беянат адлы китап тақдим етілді. Китапның esas ғайесі әм Украина әм бүтін дүния мұсылманлары арасындаки зиддиетні тақбих етілігі. Бұл Қырым татар алимның ilk китабы. Китап рус тілінде yazылған, о 1000 нұсқа тиражынен басылды, оны бедава алмақ мүмкін. Келечекте муэллиф енді азыр олған да бір sıra китап дерч етмеге ниет ете. Китап yazılmasının себебі мұсылманларының арасында олған мунасибетлер. Біріншіден, мұсылманларының арасында олған дини айрықлар. Ядыда ona ошаған дини суалер. Ве бұл меселені açıklanған бір китап yazmaға ниет пейда алды. Яни китап бір фельсефичи түшеншілер кебі yazılmadı. Китап ислам менбелерінің делилерінде құрылып yazıldı. Bundan dolayı o pek faydalıdır. Бу аптаға бу соңғы хабарлар да тәфсилатлыжа мәлуматмен сіз бұның UATV сайтымызда таныша білесіңіз. UATV или олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенже.